Alright, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye mwese aho muherereye twinjiyemo amwisaha y'amakuru agezweho kuri aya masaha. Reka mbibutse ko turi kwa kabiri tariki 28 z'uku kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2026. Mwese aho muherereye bahaye ikaze inshuti bavandimwe abakunzi bacu hano ku Ibendera TV. Reka twinjire muri aya makuru rero, mbabwire ko aya makuru tugiye kuyinjiramo mu buryo bukurikira. Tugiye kubanza turebere hamwe ingingo z'ingenzi aya makuru yacu yo kuri aya masaha agiye kwitsa no kwibandaho. Muraza kunyemerera muri aya makuru rero tuze kugaruka ku bivugwa ku bibaye ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ibintu byakomeye n'iki kibaye, abasirikare ngo ubu n'uruvunganzoka, ibisasu byinshi, ibiremereye n'ibyoroheje. Ndakubwiza ukuri kuri uyu mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bihinduye isura yo ku rwego rwo hejuru. Muri aya makuru uze kunyemerera nkubwire ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 biravuga ko bamaze kwirenza ubwato bwari butwaye abasirikare benshi ba FARDC. Ibi nabyo uze kunkundira ambikuvire imuzini muzingo gatanu kuri kagenzi kako. Muri aya makuru kandi turaza kwerekeza mu mujyi wa Goma. Abigoma rero baramukiye mu myigaragambyo ikomeye cyane, baramagana leta zunze ubumwe za Amerika kubera iyihe mpamvu. Ibi ndaje nabyo bikuvire imuzi ni muzingo mu gihe turimo kuvuga ibiri kubera igoma muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho Wazalendo abahanganye bikomeye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni mu kahe gace? Ndagira ngo nkubwire yuko ubu isasu rimeze nabi, naje nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye mu gihe tuvuga aya makuru. Kandi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa ibindi. Abantu bagera kuri 4 bishwe urw'agashinyaguro mu gitero cyagabwe ahitwa Ikasheshero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Sorry, nari mvuze mu kanya ko ari muri Kivu y'Amajyepfo, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Kasheshero. Rero inkuru y'incamugongo irongeye iravuzwe, amaraso yongeye kumenekana, amaraso y'inzirakarengane abavandimwe bacu. Muri aya makuru ze kunyemerera tuze no kwerekeza Butembo. Aha ubwoba ni bwose nyuma y'ibitero by'abitwaje intwaro byongeye kugabwa ahitwa Iburengera. Ibintu byongeye gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma mu gihe tuvuga ibi byose, mu gihe tuvuga ibijyanye n'imyigaragambyo igoma ibiki hirya no hino muri Bukavu, reka nkubwire yuko naho imyigaragambyo imeze nabi. Abanyabukavu bo baramagana iki kandi? Ibi nabyo ndaje mbikuvire imuzi ine muzingo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero muri kumwe natwe mwamaze kuhagera, nongere mbahe ikaze, nizere ko meze neza, mbifurize kandi gukomeza kugira ibihe byiza aho mwerereye hose. Hanyuma rero mwese nk'abitsamuye ni munyemerere gahunda yacu nk'ibisanzwe, duterekeho like zisukiranya, komantere muterekaho ibitekerezo byanyu. Mu kanya ndaza kufata umwanya tubinyuzemo amaso. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu ni munyemerere nanjye mfate akaruhuko gatoya nsoma ku mazi. Hanyuma mu kanya gatoya duhite twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Mwese nongeye kubaha ikaze, nitwa Umukada hano ku Ibendera TV.
Alright, nanone nongeye kubaha ikaze mwese rero mudukurikiye nizere ko meze neza. Hanyuma rero mu gihe turi muri aya makuru ni munyemerere mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeze ku mpaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Abadukurikiye ngira ngo murimo murabyirebera uko byifashe ku mpaka uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru, dore iyi ni inkuru tugiye gucengeramo, tugiye gutatura cyangwa tugiye gusobanura za operasiyo. Abaturage ku mpande rwose barimo barareba ariko ibintu byabacanze. Hanyuma rero mbere yo kwinjira muri iyi nkuru, nyemerera nongere nkwibutse niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, dufite intero y'amagambo abiri hano twibandaho. Intero cyangwa se ijambo rya mbere ni like, ijambo rya kabiri ni ugukora subscribe. Abantu mwese mugeze hano ku Ibendera TV biba ari uburenganzira bwanyu gukora like, mwese biba bishoboka. Abadukurikiye mugeze hano ari ubwa mbere mwebwe biba bisaba ko munakora subscribe. Hanyuma kandi mu gihe mukora subscribe mukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ubutaha amakuru ku Ibendera TV ajye abageraho mudatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Hanyuma abantu mudukurikiye muherere mu Rwanda nabahaye ikaze, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Burundi, abari Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, abari Sudani, Malawi na Mozambique, namwe mwese tubahaye ikaze. Abadukurikiye muri mu Buholandi, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari muri Espagne, abari Norvege, abari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe tubahaye ikaze. Nge ndumva mfite murari zo kwinjira muri aya makuru, bityo rero nta kantu kagucitse unyemerere wigire hino twinjire ku mirongo y'ama operasiyo. Ubu tuvugana amakuru aturuka Bujumbura mu Burundi aravuga yuko muri Cibitoke hamaze kudiployingwa ingabo nyinshi cyane, by'umwihariko izi ngo zikaba zamaze gukwizwa kuri mpaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ikindi kandi ngo aba basirikare sukuba badiployinzwe gusa, ahubwo ngo abari n'ibikoresho biremereye kandi bikomeye. N'abasirikare bivuga yuko ari benshi cyane, biravuga yuko abaturage babonye izi modoka zitwaye aba basirikare bavuga yuko ngo ari imodoka nyinshi cyane. Abangaba rero ngo badiployinzwe ahangaha kubera abarwanyi ib'intare za Sarambwe. Aha niho nifuza rero kugira ngo twitse. Urumva igisirikare cy'u Burundi kirifashe, kibaye deployed cyangwa se kidiployinzwe aha ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, kandi ibingibi ngo biri guhuzwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Gute kandi ibi nibyo rero nifuza kugusobanurira. Amakuru aturuka mu Burundi aravuga yuko ngo igisirikare cy'u Burundi kirimo kwikeka ko mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje gukaza umurego mu mirwano irimo kugenda ijya insataburenge cyangwa se isatira umujyi wa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi biri kuvugwa yuko umujyi wa Uvira usa naho wamaze kugotwa wose. Amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira aravuga yuko ngo abacanshuro batangiye kuzinga utwabo, ndetse ngo abamaze guhamagaza iyo baturutse ko mu gihe ibintu byabakomerana ngo bakoherezwa indege yo kubatabara byihutirwa. Ibi rero byatumye mu gihugu cy'u Burundi bongera gushya ubwoba bukomeye cyane. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku munsi w'ejo kuwa mbere aribwo hagaragaye amakamyo menshi ya gisirikare yerekeza muri Cibitoke, ni hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akaba avuga yuko iki gisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba ko
mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kugaragaza imbaraga zikomeye ngo mu gihe babigaruriye umujyi wa Baraka bamaze gufata Fizi, bamaze nanone gusa nako bagaragaza ko imbaraga zose zo mu mujyi wa Uvira nazo bazifite. Hari amakuru avuga yuko ngo mu Burundi bamaze gushya ubwoba yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kwataka na Bujumbura cyangwa se bakataka n'u Burundi kubera ubu bwoba bumeze gutya. Rero ibi nibyo byatumye ubwoba butaha abarundi badeployinga ingabo nyinshi cyane n'ibikoresho byinshi kuri uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Kugeza ubu amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko aya makamyo yamaze kugera ahangaha ngo yaratwaye ibikoresho bya gisirikare bihanitse, ko hari amakuru avuga yuko ngo hari n'ibikoresho byamaze gutwarwa ahangaha kandi bishobora kuba byaraturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru kandi avuga yuko ngo usibye ibingibi aha ngo hamaze kudeployingwa n'abasirikare benshi barimo abasirikare b'inkorokoro ngo b'abakomando mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hari amakuru agera ku Ibendera TV avuga yuko muri ba basirikare muherutse kubona ko ubu ngubu ntago nabona ishusho yabo hafi ngo nongere mbabibutse ko bishoboka ko hari abantu mushobora kuba yenda aya makuru nubwo nayabagejejeho, ariko birashoboka ko haba hari abatara yabonye. Reka ndebe yuko rwose ishusho y'aba bakomando b'u Burundi baheruka gupasinga uti rwose ndebe yuko nabona ishusho yabo, ariko ndabona birimo kugorana, ndabona birimo kungora rwose, ndabona batarimo kuza, ntago barimo kuza. Ariko icyo nakubwira ni kimwe, nuko hari abasirikare ngo b'abakomando abaherutse gupasinga awuti mu gisirikare cy'u Burundi. Murabyibuka babambitse ingofero z'icyatsi kibisi. Amakuru twayagarutse hano ku Ibendera TV rwose numvaga nshaka kubasubizayo ngo mbereke aya amashusho y'abasirikare bagaragaye, bamwe barimo kurira inzu, abandi barimo gusimbuka imodoka zigenda. Abangaba rero ndagira ngo nkwibutse yuko bamwe muri abangaba ngo bamaze kudeployingwa ahangaha neza neza, bahawe inshingano yuko abagomba kurinda uyu mupaka ku kibi n'ikiza, ku bishoboka n'ibidashoboka. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero munkurikiye muri aya makuru, ni munyemerere mbabwire yuko ubu ngubu tuvugana abasesenguzi mu by'umutekano mpuzamahanga baragaragaza ko mu bihe by'umutekano muke ibihugu bishobora kugenda bigira ubwoba. Ubu bwoba rero bikaba byabuteza amakosa cyangwa se byabateza guhubuka. Kugeza ubu ariko ntago biragira icyo kuvuga igihugu cy'u Burundi nta kindi kiratangaza ku bijyanye n'abasirikare benshi babaye deployed ahangaha. Gusa abaturage bakaba bamaze kugaragaza yuko ibijyanye na situation y'umutekano yamaze guhinduka. Abasirikare ngo ni benshi, ibikoresho bya gisirikare birara bigenda cyangwa bizenguruka ijoro. Amakuru aravuga ko ngo ari byinshi, ariko jamboni yacu y'Ibujumbura Cibitoke ntago waza kutubwira neza uko kugeza ubu situation noneho yifashe, dore yuko byavugwaga yuko abasirikare ngo abakomeje kuba benshi, ndetse amakuru akavuga yuko ngo abari barimo bakiri kudeployingwa ahangaha. Reka nshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru dukubita tubangura n'aya makuru duhite twerekeza no mu yindi nkuru. Ariko se wamaze gukora like, wamaze gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV? Reka nizere ko ibintu ubwo ku ruhande rwawe uri kubikora neza, nanjye
nanjye nkakugezaho amakuru 5 kuri 5 nk'inshingano yanjye. Alliance Fleuve Congo 23 bimaze kumenyekana ko yarashe ubwato bwari butwaye abasirikare benshi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. N'ubwato bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwavaga mu mujyi wa Karemi bwerekeza mu mujyi wa Baraka, bwarashwe nabo bikekwa ko ari ingabo za barwanyi ibintare za Sarambwe. Ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 27 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026 nibwo ubwo bwato rutura bivugwa ko bwarashwe nk'uko amakuru agera ku Ibendera TV abyemeza. Amakuru avuga ko bwarasiwe mu gace ka Kasanga hafi y'ikirwa cya Kavara giherereye muri Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yaba Alliance Fleuve Congo 23 ivugwaho kurasa ubu bwato cyangwa FARDC bavugwaho guhomba ubu bwato, nta kintu baratangaza kwiraswa ryabwo, nubwo bamwe mu baturage baherereye ahangaha bavuga yuko babibonye. Baravuga yuko ubu bwato ngo bwatwitswe, yemwe no kugira igisigarizwa ngo biragoye. Amakuru icyakora agera ku Ibendera TV avuga ko bwari butwaye abasirikare barimo aba FARDC, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abacanshuro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byiganjemo ibiheruka gutangwa n'Ububirigi bikerekezwa mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru akavuga rero ko byavuye kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura byerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ari naho rero bivugwa yuko ubu bwato bwari bubitwaye bwaje guhita buraswa burakongoka. Andi makuru agera ku Ibendera TV avuga ko abarashe ubu bwato babanje gukuraho itumanaho ryabwo kugira ngo abari baburimo badahabwa umusada. Ni operasiyo yakoranywe ubuhanga bukomeye cyane. Abarasa cyangwa se abarashe batekereje yuko ngo mu gihe baramuka barashe ubu bwato batabanje kugira ikindi bakora hashobora kuza kubaho umusada, bityo operasiyo ntigerweho 100%. Niko rero byaje kugenda abatanga amakuru cyangwa se bakora operasiyo, birangira n'ubundi itumanaho yose rivanweho, ubwato baraburasa burashya burakongoka. Iraswa ry'ubu bwato rero ryabaye mu gihe mujyi wa Baraka hari impungenge z'uko isaha n'isaha yafatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni nyuma y'uko iri huriro ryatwirwane ko bagenzura uduce twinshi tw'ingenzi tw'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, birukanye mu ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Mu kanya rero ndaje twerekeze mu myigaragambyo y'Igoma, n'imyigaragambyo yongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ndaje tunyarukirayo turebere hamwe uko ibintu byifashe.
Alright, narindimo mvugana n'imboni yacu rero iherereye igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndimo kumubaza uko situation imeze, uko ibintu byifashe magingo yanga tuvugana, ariko nagira ngo nkubwire ko ibintu byakomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ibihumbi by'abaturage bo mu mujyi wa Goma wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babyukiye mu bihanda kuri uyu wa kabiri tariki 28 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, bakaba baramukiye mu myigaragambyo y'amahoro bamagana ibirindiro bamagana ibirimo ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye bafatiye abayobozi b'intare za Sarambwe. Imboni yacu iherereye hangaha mu kanya tuvugana yambwiraga ko iyi myigaragambyo yateguwe n'ihuriro ry'imiryango ya Societe Civile yiswe Societe Civile Plurielle. Ni imyigaragambyo igamije kwamagana gahunda ya guverinoma ya Kongo Kinshasa yo guhindura itegeko nshinga ndetse no kwamagana ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi n'abanyamuryango ba Alliance Fleuve Congo 23. Abigaragambya abitwaje ibyapa biriho ubutumwa bunenga ibihano byafatiwe Alliance Fleuve Congo 23, cyane cyane ibyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye Loni. Aba bari kwigaragambya mu butumwa bwabo barimo guha isi nzima, baragaragaza ko batemera ibyo bihano, bagasaba ko byakurwaho kandi vuba na bwangu. Muri iyi myigaragambyo kandi ndagira ngo nkubwire yuko aba barimo kwigaragambya baragaragaza ibyapa byanditseho amagambo mu rurimi rw'igifaransa. Biravuga ngo iki? Reka ngerageze kureba kuri aya mashusho imboni zacu zirimo kugenda zinyoherereza, ariko ndimo kugerageza kureba nkabona na bamwe mu masura rwose umuntu yamenya yitonze neza, ariko ibi byapa byanditseho amagambo avuga ngo no aux tentations du gouvernement de Kinshasa de ramener l'insécurité dans les zones stabilisées. La FC 23. Ni ibintu bishatse kuvuga ngo rero turamagana Leta ya Kinshasa guteza umutekano mukeya mu bice byafashwe cyangwa se byigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero muri iyi myigaragambyo kandi abigaragambya basabye ko hakemurwa ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse banamagana ubwicanyi bushinjwa abarwanyi ba ADF mu bice byo mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa Societe Civile Plurielle yitwa Levi Jonga yavuze ko imyigaragambyo bateguye igamije no kugaragaza ko abaturage batishimiye ibihano mpuzamahanga byafatiwe bamwe mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23. Avuga ko abaturage bagomba kugira uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byabo. Ku isaha y'isambiri za mu gitondo kuri uyu munsi nibwo iyi myigaragambyo yaritangiye. Yavuze ko ku kibuga ni imyigaragambyo yabereye ku kibuga ni ikibuga rusange hafi ya rompowe ya Acukudu. Bikaba biteganyijwe ko iyi myigaragambyo igomba kurangirira ku biro bya MONUSCO. Mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23 Amerika yafatiye ibihano harimo Corneille Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa w'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo 23, akaba General Suruta
Sultani Makenga uyobora igisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23 hakaba Colonel Johnny Mani Nzenze kuriye butasi ndetse n'abandi abayobozi batandukanye. Kugeza ubu rero abantu mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV munyemerere mbabwire ko y'imyigaragambyo ikomeye cyane, gusa ni imyigaragambyo irimo kuba mu mahoro. Nshuti bakunzi mudukurikiye rero ni munyemerere mbabwire yuko kugeza ubu mu mujyi wa Goma abaturage batangiye kugaragaza ko hari ibintu biri gukorwa na leta ya Kinshasa abatishimiye. Kugeza ubu batangiye kugaragaza ko ibihano byafatiwe aba bayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23 batabyishimiye. Ibintu bikaba byamaze gufata isura yo ku rwego rwo hejuru, ariko mukanya ndaza kuvugana n'imboni yacu yerere hangahe irimo kudukurikiranira uko ibijyanye n'iyi myigaragambyo biri kugenda. Mbwire niba hari bamwe mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kuhagera. Makuru tuheruka kuvugana mukanya tubwiraga yuko rwose arimo kugerageza gukurikirana kugira ngo arebe uko ibintu byifashe. Hanyuma dukomeje n'aya makuru nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ubwo tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni munyemerere twerekeze ahangaha muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkubwire yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gusekurana bikomeye n'abarwanyi ba Wazalendo, bakaba bongeye guhanganira hitwa Ingerere. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano mishya yongeye kubura mu gace ka Ingerere ni muri teritwari ya Warikare nyuma yuko abarwanyi ba Wazalendo bongeye guhangana bikomeye mu bitero n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aya makuru yatangajwe, ariko kugeza ubu ngubu bikaba bivugwa yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje guhangana. Amakuru aturuka mu baturage bo muri aka gace avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo, aho humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje. Iyi mirwano ngo yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, bamwe bahungira mu mashyamba, abandi berekeza mu duce bizera ko hashobora kuba hatekanye. Nk'uko amakuru atangazwa n'abegereye Wazalendo muri ibi bice abivuga, ngo ni igitero gikomeye cyane bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Icyakora kugeza ubu nta mubare w'abapfuye cyangwa bakomerekeye muri iyi mirwano urashyirwa ahagaragara, cyane yuko abivuga yuko no kugezana n'ubu imirwano igikomeje. Aka gace ka Warikare kamaze igihe kabamo imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu mezi ashize impande zombi zakomeje kugenda zisekuranira ahangaha mu mirwano itandukanye mu mihanda n'uduce dufatwa nk'ingenzi tugenzurwa n'uduce tugenzurwa na leta ya Kongo. Muri ibi bice benshi bakaba baragiye bavuga yuko utu duce rero twaje kugenda twigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakanga gushirwa, bigatuma rero imirwano ya hato na hato ikomeza kugenda yiyongera umunsi ku munsi. Turakomeje n'aya makuru. Turi nanone muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu 4 bishwe urw'agashinyaguro mu gitero cyagabwa hitwa Ikasheshero ni muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu biravugwa ko aba bantu bishwe urw'agashinyaguro ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru. Abantu bagera kuri 4 bamaze gutakaza ubuzima
ubuzima nyuma y'igitero cyagabwe n'abitwaje intwaro ku muhanda wa Kasheshero ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyongeye gukura umutima abaturage batuye muri aka gace basanzwe babayeho mu bwoba bitewe n'umutekano muke umaze igihe urangwa muri iyi teritwari. Nk'uko amakuru yatangajwe agera ku Ibendera TV abivuga, iki gico cyangwa se iki gitero cyabereye ku muhanda ukoreshwa n'abaturage n'abacuruzi. Abarwanyi bitwaje intwaro ngo bateze imodoka n'abagenzi bari muri izo modoka, ibintu byaje kubaviramo urupfu rw'abantu bane kubera yuko aba bitwaje intwaro ngo bahise batangira kurasa izi modoka. Hari amakuru avuga ko abandi bagenzi bagize ubwoba bwinshi, bamwe bagakomereka barimo bahunga, abandi ngo bagatakaza ibyabo mu gihe bari barimo bahunga. Abaturage bavuga ko umutekano ukomeje kuzamba muri Kasheshero no mu bice bihakikije. Bamwe bakavuga ko batagitinyuka gukora ingendo za buri munsi, cyane cyane mu gitondo cya kare no ku mugoroba, kubera gutinya kugwa mu bitero nk'ibingibi by'abitwaje intwaro. Iki gitero cyongeye kwerekana ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara muri teritwari ya Rucuru, aho ibikorwa by'abitwaje intwaro bikomeje guhungabanya ubuzima bw'abaturage. Mu mezi yashize ibikorwa nk'ibi byagiye bivugwa ku mihanda itandukanye yo muri Rucuru, ako abaturage bagiye bicwa bagasahurwa abandi bagashimutwa. Ibi rero bikaba byongeye gutuma abaturage bongera gusaba igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abashinzwe umutekano bose gukaza ingamba kugira ngo harindwe umutekano w'abaturage bakomeje kwicwa urw'agashinyaguro. Reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV munyemerere twerekeze Butembo, ariko kamaze ko abantu mu gihari mu kidukurikiye, abantu ndabona mu gihari, hanyuma nizere ko ubwo like zanyu nazo muri kugenda muziterekaho ndetse abashyashya muterekaho subscribe. Dukubita tubangura muri aya makuru nababwiye, ntabwo turi buze kureba impande n'impande ngo turangara, ahubwo gahunda no kubagezaho amakuru. Reka twerekeze Butembo rero. Ubwoba ni bwose nyuma y'ibitero by'abitwaje intwaro nanone byagabwe ahitwa Iburengera ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Umutekano wongeye kuzamba mu mujyi wa Butembo nyuma y'uruhererekane rw'ibitero byagabwe n'abagabo bitwaje intwaro. Ni mu ijoro ryo ku Cyumweru rishyira ku munsi w'ejo kwa mbere, akaba ari ibitero byagabwe kandi byari bikomeye cyane. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko abagabye ibi bitero binjiye mu bice bitandukanye bya Burengera, bagatangira kwibasira abaturage barasa mu gace ka Mukuna. Umugore umwe yarakomerekejwe bikomeye hakoreshejwe intwaro gakondo. Inzu nyinshi zarasahuwe, naho umusore wari umunyeshuri araraswa arapfa. Ibi rero bikaba byatumye abaturage babyutse bamagana ibi bikorwa, bagasaba abashinzwe umutekano ku ruhande rwa leta ya Kongo ko bakurikirana ibi bibazo mu buryo bwihutirwa, bitaba ibyo abaturage bakinaga mu mihanda bagatangiza imyigaragambyo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, dukomeje n'aya makuru, nyemerera noneho twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu, naho hongeye kuba imyigaragambyo ikomeye cyane mu gihe tuvuga iby'abigaragambya mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Bukavu naho ibintu byakomeye. Ni mu mujyi wa Bukavu habaye imyigaragambyo y'abaturage bagaragaje kutishimira uburyo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwitwara ku bibazo by'umutekano n'ibya politiki. Mu butumwa bwabo banenze ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira Alliance Fleuve Congo 23 ndetse banagaragaza impungenge ku mushinga uvugwa wo kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abigaragambya bari bitwaje ibyapa bitandukanye byanditseho ubutumwa busaba impinduka mu miyoborere ndetse
banagaragaza ko abatemeranya n'ibihano byafatiwe Alliance Fleuve Congo 23 bavuga ko bishobora kurushaho gukomeza umwuka mubi aho gufasha mu gushaka amahoro arambye. Mu butumwa bwatangiwe muri iyi myigaragambyo, bamwe mu bitabiriye iyi myigaragambyo bavuga ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashobora gukemuka gikemuwe n'ibihano gusa, ko ahubwo hakenewe ibiganiro birimo impande zose zifitanye amakimbirane kugira ngo habeho amahoro arambye. Ikindi cyagarutsweho n'amakuru amaze iminsi avugwa yerekeye ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ibigaragambya bavuze ko bafite impungenge z'uko impinduka zose zakorwa zitabanje kuganirwaho n'abaturage zishobora guteza amakimbirane mashya ya politiki. Nubwo imyigaragambyo yabaye mu mahoro, abaturage basabye ko ubuyobozi bwumva ibibazo byabo kandi bakagaragaza gahunda ifatika yo gukemura ikibazo cy'umutekano gikomeje kwibasira uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku birebana n'ibihano bya Amerika, hari ababibona nk'uburyo bwo gushyira igitutu ku mpande zishinjwa kugira uruhare mu ntambara, mu gihe abandi bavuga ko ibiganiro bya politike ari byo byatanga umusaruro urambye. Ku kibazo cy'ivugururwa ry'itegeko nshinga, n'ingingo ikunze gukurura impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo abasesenguzi bagasaba ko impinduka zose zakorwa zashingira ku biganiro byagutse no kubahiriza amategeko kugira ngo hirindwe kongera umwuka mubi muri politiki y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ngajyo nguko ko byifashe, ngira ngo tugerageje kubanyuriramo amwe muri aya makuru, n'amakuru yari menshi. Hanyuma rero ndabashimiye cyane abantu mwese mwabanye natwe kandi mwagize uruhare muri aya makuru, mwakoze cyane. Ubwo navuga niba hari wakoze like uyu munsi ndagushimiye, ariko nanashimira abari basanzwe mwarayikoze hano ku Ibendera TV. Hanyuma kandi abantu mwese mwakoze subscribe mwagize neza. Reka rero mbashimire, ubundi mbatangarize ko twerekeje ku musozo w'aya makuru. Makuru yaragezweho kuri aya masaha. Mwese mwakoze kubana natwe, mwese mwakoze kuyegeramo uruhare. Hanyuma rero gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Mwese bye, ciao ciao.